15 sena ilu The Guardian ikklassifika l-kunċert Carols by Candlelight li l-kor Skola Kantorum Jubilate tella fil-Knisja ta' Sant Wistin fir-Rabat Għawdex mal-aqwa 10 avvenimenti tal-miliet fl-Ewropa. Wara waqfa ta' 7 snin, dan il-kor Awċi ser itella edizzjoni speċjali tal-kunċert f'żewġ serati, il-ġimgħa 12 u s-Sibt 13 ta' Diċembru, fl-istess Knisja tal-Patrijiet Agostinjani. Ir-ritorn ta' Carols by Candlelight. Kunċert differenza li fuq madwar 25 sena ilu kien pionier biex biddel id-dimensjoni kulturali tal-attivitajiet li kienu jisiru dak iż-żmien ġewwa Għawdex. Illum l-Iskola Kantorum Jubilate beqet ukoll rinomata u sinonima mal-kunċerti innovattivi u sinifikanti li tellet matul dan iż-żmien tal-miliet. Id-direttur artistiku tal-kunċert Stefan Attart qal li dan l-impenn huwa sostnut ukoll għaż-żewġ serati ta' din is-sena li wieħed se joffru atmosfera maġika mimlija għanijiet u mużika tal-miliet u letteratura kontemplattiva. Dawn ser ikunu animati b'viżwali u effetti tad-dawl li saru timbru tal-kreattività tal-kunċerti korali tal-Iskola Kantorum Jubilate. Carols by Candlelight jagħlaq sena impenjattiva għal kor illi matura ċċelebra il-25 anniversarju bit-twaqqif.